Владимир Афанасьев сыбды керегер кулунчук сахымакка олорғы республикатаға турнир байыл тааттаға 15 төгілін ұйтылында. Күдіктегі састырынан түйет бөліққы арақсан барды. Белер бейте ураты тыыннақ салғыннақ кулунчук турнир татытағы лицейге 2 күн устата болла. Манна бұй кайық сәттеләқ жонтан сағылан улахан түйіліге күйіні тосқойыр миннигес амтанын білбит сақыматчы тоғылар мұхыннулар. Барыта сәтті оныға састырынан арақсан түйет бөлігінен ойнауты. Бұ 15 сыл устата кулунчуктан бұған қатан сақымат кейін нелемен қонуытық артақ сыбытоға ағыяға суақ. Бұ таттаттан қатбалағаттан бір мистер олуына Азия чемпионкаты болбыта республика билиле ойночулары быйылгы чемпиона постака балик эми бу кулунчуктан хагалаабыты уракта этен Чумаевская Арсений ден Василия Вася ден Васильева Арина ден республика Дальний Восток чемпиондары бу кулунчуктан ахматтарын хагалаабыт олар элин улаатан уже улахан тахамган жончалдар. Каракый жон күрәктәр косторын тахагар кинләрдәгәр долгуя төрөппүттер мустубуттар. Онтан сахаматы саңа баһалы сылҗар жон ката кимнәгәр җохунлук ойнулар. Тәриячи Степан Сора фәтереннән кырас астактыр бөлөктөргөр өрү огото элбәх болар бит. Таптогото Наташа Михайлова эмие бу карачаннар курдук сахамакка ула хәрдә 5 сагар келбит. Сәттәтегәр белер улахан турнирдарга кыттан сагалабыт. Шахматка меген Мирам Прокоповичтен арбыта. Амастан доваттыр этим ха. Астолан юларынан юретим. Аны уллана бу шахматка хайдыла хогоден көрөнүң арбыта. Аны амастан наханук сәгәрбәтән хөбиләбәдән потом уллана хөбилән тема быдым. Кыябын котторын коттордакпына ол кыя баран юк. Аны анямын котторамын жакайыр болбудым. Касто ханян яканада ол аньяңын опытланы яган багар. Бәян аны не замечаешь, но химбир багар келенер. Сахамат өйі толкуyu үйерекқа көмөні сәрге сири уоты көрір күйігі берер ері Валерия Слепцова бұлырын кыргыттарға Россияға бастабыт улахан ситихиләқ. Ол дайын болу кене ойнурын әлбәқ кейі үмөріен туран кәтән көрді. Было некое напряжение, но в последний момент я что-то напряглась и не обращала внимания на эту толпу. В 2025 году чемпионкой России побывала на чемпионате мира. Не очень сыграла, но зато побывала. И вот только что недавно, летом, в июне, стала второе место среди школьников России. Бу турнир Сахамакка Республика Федерациятын Владимир Афанасьев доғытторун бирге өйрәммиттерин жекергенин таттылуғын өйөбірінен бірейін фондата 200 көрден тұхынчаға тәңнесті. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта.